igandean. Astean zehar bakoitzak bizi duena, Eukaristian elkarrekin partekatuz eta Kristoren piztuera ospatuz. Hasi dezagun gure gaurko ospakizuna abestuz. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko Aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zurekin. Aitor dezagun jangoikoaren aurrean, barkamen beharra dugula. Jesus jauna, geure bide lagun egin zinena. Erruki jauna. Jesus jauna, gurutzean bizia eman diguzuna. Kristo erruki. Jesus jauna, piztean itxaropenez bete gaituzuna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti saltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jainkoari, Amen.
egin dezagun otoitz. Oi Jainko, bihotz garbi eta zintzuengan biziko zarela agindu duzu. Zeure graziari esker, egin gaitzazu zeure bizileku izateko gai. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta Errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro del Eclesiástico. Si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a su voluntad. Él te ha puesto delante fuego y agua. Extiende tu mano a lo que quieras. Ante los hombres está la vida y la muerte, y a cada uno se le dará lo que prefiera. Porque grande es la sabiduría del Señor, fuerte es su poder y lo ve todo. Sus ojos miran a los que le temen y conoce todas las obras del hombre. A nadie obligó a ser impío y a nadie dio permiso para pecar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bai maite dudala jauna, zure legea. San Paulo apostolua Korintotarrei egindako lehenengo kutunetik. Zenideok, jakinduria irakasten diegun gu kristau helduei, baino jakinduria hori ez da mundu honetakoa. Ez da laster galduko diren mundu honetako agintariena ere. Guk Jainkoaren jakinduria misteriotsua irakasten dugu, hark eskuetan edukia eta betidanik gure aintzarako erabakia zekana. Mundu honetako agintarietako inor ez du ezagutu jakinduria hori, zeren ezagutu izan balute, ez baitzuten gurultziltzatuko Jainkoaren aintza berekin zuen jauna. Baina liburu santua dioien bezala, inor ikusi eta entzunez duena, gizakiari inoiz bururatu ez zaiona, Jainkoak bera maite dutenentzat prestaturi zeukana, horixe agertu digu Jainkoak espirituaren bidez. Espirituak izan ere guztia agertzen du, baita Jainkoaren barren-barrena ere. Jaunak esana. Beden katua zuaita
sumeari erakutsi baitizkiozu. Jauna zuekin, Jesucristoren evangelioa, San Mateoren liborotik. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no creáis que he venido a abolir la ley y a los profetas, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno de estos preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la que los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deje llevar por la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que compadecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por lo tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. El que te pone pleito procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más vale perder un miembro que ser echado entero en la gehenna. Pero si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más vale perder un miembro que ir a parar entero a la gehenna. Se dijo: el que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. También habéis oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, porque no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, si es sí, y no, si es no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Jauna que sana, askotan pentsatu izan dugu Jesus, itun zarrarekin moztu egin nahi duela. Edo itun zarreko jainkoa eta itun berriko jainkoa oso desberdinak direla, bi jainko desberdin direla. Eta hau ez da horrela. Gehiago oraindik Jesus itun zarreko jainkoari ez dio ikur bat ere kentzen edo aldatzen, berak esaten du:
Ez uste izan legea eta profetak deseustetzera etorri naizenik. Ez naiz deseustatzera etorri, baizik eta betetzera. Eta gaurko evangelioan hau ere ikusi dezakegu. Jesus etorri da legea betetzera. Eta legeak esaten du ez hil, eta egia da gu ez dugula hil inor. Baina Jesusek planteatzen duena da beste era batzuk badaudela legearen kontra jun ahal izateko. Adibidez, nik nire anaiarekin, nire amarekin, nire aitarekin, nire semeekin, nire bilobekin ez balima naiz ematen, ukatzen balima diet nire agurra, barkamena ez balima diet eskaintzen. Jesusek esaten du, hori ere hiltzeko beste modu bada. Eta beste adibide bat jartzen duena da adulterioa. Gu ere adulterioan ez gara erortzen. Ez gara joaten beste batekin geure emaztea edo geure gizona etxean utzita. Baina Jesusek planteatzen duena da, ja begiekin begiratzen balima diet eta desio hori sortzen balima da neregan, eta desio hortatik begiratzen balima det nik pertsona bat, hor ere eroritzen ari gara. Azken finean esaten aizaiguna da, fedea ez dela kanpoko gauza, egiten ditut gauza asko. Baizik eta fedea dela barruko gauza bat, barrutik bizi behar duguna. Kristau batzuk pentsatzen dugu ez dugula zer txarrik egiten, baina geure bihotzetan resentimentuak, epaiketa gogorrak edo asmo bikoitzak daude. Eta hauek ez datozte bat Jesusek eskaintzen digun Kristau bizitzarekin. Jesús nos plantea una cosa muy sencilla, que muchas veces me habéis escuchado hablar, la coherencia sencilla. Si es sí, decir sí. Si es no, decir no. Todo lo que salga de ahí no va a ninguna parte. Porque a veces pensamos que la santidad o el seguimiento a Jesucristo es hacer cosas extraordinarias. Volar, hablar en 15 idiomas, estar en 2 partes, en 2 sitios a la vez, no enfadarme nunca, tener una paciencia enorme. No, y la santidad es otra cosa. La santidad que Jesucristo nos propone o la coherencia que Jesucristo nos propone es otra cosa, es hablar sin exagerar, cumplir lo prometido, mirar con respeto o, por ejemplo, cortar de raíz lo que nos aleja de Dios. Porque podríais decir seguramente, y me podríais enseñar, y muy bien enseñado, que la vida plena o una vida buena no consiste en hacer grandes cosas, sino que consiste en hacer pequeños detalles. Esa fidelidad cada día a la palabra dada, esas reconciliaciones a tiempo y esa pureza de intención. Me comentaba una persona que tenía a su hermana con una enfermedad muy grande y llevaba años sin hablar por motivos que no van a ningún lado ahora. Y tuvo la valentía y dice, es lo mejor que he hecho en mi vida. Antes
pues cuando se enteró de esta enfermedad, tuvo el coraje, el valor de ir al hospital y pedirle perdón a su hermana. Y lo decía emocionada: es lo mejor que he podido hacer en mi vida. He recuperado a mi hermana. Por mi culpa la había matado. Por mi valor y la gracia de Dios la he recuperado. Pues esas cosas, ¿no? Es la sencillez de la coherencia cristiana. Pues hoy nos pide el Señor que pidamos perdón a alguien, que evitamos una crítica habitual, que digamos la verdad aunque cueste, y que recemos, por ejemplo, por una persona que está a distancia y que lo necesita. Y no quisiera terminar hoy sin tener e invitaros a rezar por los más vulnerables de nuestra sociedad. Hoy es la Jornada Mundial de los Niños con Cáncer. Pues que hoy la comunidad de Zumaya, todos nosotros, nos acordemos de esas familias y sobre todo de esos niños y de esas niñas que están viviendo esta enfermedad tan dura. Por todas esas padres, sobre todo padres y madres que han perdido a un niño o una niña por esta enfermedad, pues ofrecemos hoy la misa, y por todos los que están luchando por esta grave enfermedad. Que el Señor les consuele, les dé la paz y les dé la fuerza y la salud para seguir adelante. Eta zenide maiteok, aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainkoa ital guztidun zeru lurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernuntara jetxi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jainkoa ital guztiunaren eskuinaldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Jodezagun zenideok errukiaren jangoikoaren gana, eta eskatezai egun bere gogora bizitzeko indarra. Mundu guztiko pakearen alde, Elizen onaren alde, eta gizakien batasunaren alde, egigun otoitz. Por los gobernantes, que el Señor les ilumine en sus decisiones, para que produzcan frutos de convivencia y paz. Roguemos al Señor. Era askotara behartsu direnen alde, bereziki ongizatearen gizartean, planeta zaintzen ez dugulako gozeak jasaten dutenen alde. Egigun otoitz. Por los miembros de nuestras familias que han muerto en la esperanza de la resurrección, que el Señor les conceda el descanso eterno. Roguemos al Señor.
Hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Benideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Eskaintza honek jauna, garbi gaitzala eta eraberritu, eta zeure naia betetzen duten entzat, izan dadila betiko zariaren iturri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Gora bihotzak. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna eta guzti santu jainkoal guztidun betirekorri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Miragarria da berak Pasko misterioa egiten digun hau, bekatuaren eta ariotzaren menpean bizi ginenok, bere ospederrera deitu gaitu. Eta orain, hau dugu izena, jatorria hautatu, errege eta apaiz, nazio santu eta zuretzat eskuratutako herri. Horrela, ilunpetatik zeure argi zoragarrira deitu gaituzunok, zeure gintza harrigarriak nonai zabalditzagun. Horregatik, aingero eta goi aingeroekin, ahalmen, nagusitza eta zeruko talde guztiekin zeure aintzari goratzarre hau, beti eta beti abesten diogu. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santo gardeuek zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zehoala, ogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez bere ikasleei eman zien esanez.
hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire, oregarri. Hau da sinismenaren misterioa. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza, eramazu maitasun osora Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaerekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Oro bat, izan gogoan jauna, eren egun mundu honetatik zuregana eraman dituzun, Miren Garate eta Arantxa Egaña zeure zerbitzariak. Izan gogoan jauna, orain dela urtebete mundu honetatik zuregana eraman dituzun, Arantxa Tena eta Jose Angel Mora zeure zerbitzariak. Heriotzan zeure semearekin bat egin duten ez gero, pizturan ere berarekin bat izan daitezela. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur ere oroitzen ditugun Jontxu, Rosario, Patxi, Agirre Albizu familian hildako zenide guztiek, Estanis, Adorita, Antxon, Agustina, Josemari, Maria, Azko Jeregi familian hildako zenide guztiek, Emilio eta Iñaki. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegeren argitan, errukizak izkiguarren, gu guztiok betiko bizia eritxe ezagun, Jangoikoaren Ama Mari Virginia Doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gorzetzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure Jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin bategan, ospeta haintza guztia, gizalde eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Gaitzazu jauna gaiz guztietatik,
emagu zupaki agurugunotan, zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan sendo. Betiko zorinaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorreko den, zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren pakea beti zurekin. Emaiozue pakea alkarri. Hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak. Jauna, iz nahi zinor zunere etxean zartzeko, baina zazuiz bat eta zendatuko naiz.
Egin dezagun Otoitz. Jauna, zerutarrogi osasungarria eman diguzu janari. Egizu bila ditzagula guk ere beti, egiazko bizia ematen diguten ondasunak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Oharra, datorren asteazkenean austerre eguna ospatuko dugu. Hautzen ezartzea arratsaldeko 7:00 izango da. El próximo miércoles, la imposición de las cenizas se realizará a las 7 de la tarde. Jauna zurekin. Eta bedenka zeitzatela jangoiko algoztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santojak. Zoazte jaunaren pakean. Jakinarazi baitare, datorren ostiraletik aurrea, gurutz bidea ere errezatuko dugula hemen parrokian arratzaldeko 6:30 hil eta balitz, arratzaldeko 6 eta 4 errezatuko genuke. El próximo viernes, a partir del próximo viernes, se rezará el Vía Crucis aquí en la parroquia a las 6:30. Si hubiese funeral, a las 6:15. Eskerrik asko, etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta jaune lagun, bihar elkar ikusten dugu, arratsalde eta gabon bat izan dezazuela.